Okey, hari ni saya ada order satu lagi barang daripada TikTok Shop, iaitu blower. Ini blower ni katanya, tak silap saya, brand Makita ni. Tapi tak tahu lah Makita betul ke ataupun Makita jadian, sebab harga dia murah kan. Jadi sebab saya fikir saya bukan guna heavy use, jadi saya pun beli je lah murah-murah pun. Payah pula, tak ada ni pula hari ni. Tak ada apa? Tak ada pisau pula. Nak buka mendalah ni. Ni. Blower Makita je. Tapi manual book bukan Makita, macam dia. Okey, ni blower dia. Okey. Makita. Saya memang beli blower dia saja sebab manual book pula. Sebab dia punya bateri saya dah ada. Jadi saya beli blower je lah, sebab blower dia saja ni 40 lebih je. Dengan bateri jadi 70 ke 60 lebih lah. Mahal sangat kan. Sebab kita bukan nak guna hari-hari, kadang-kadang je. So ni bateri dia. Jom kita test. Tengok sini saya test Ush. Dia tahan laju, tapi bunyi kuat lah. Ini kena test kat luar ni. Jom kita test kat luar.